Abraham lo munye khunjulwe lesimbona kweBhayibhelini wathi ngesikhathi ahanjelwa lizulu limkhumbulile wahleka yedwa wathi hawu mina sengimdzala kangaka ngisengaphinze ngibe nayo injabulo kuthi ngingathola umntwana yekhunjuliwe nayo indzaba yakho kusenelihleko lotala uhleka longazange sewuluhleke empilweni lolu hleko lubangwa ukuthi ungukhunjuliwe bekungabukanga ngazuthi tinto letinye atifuni kucondzana ngesikhathi sakho makushaya luwashi lasezulwini litakulethela luhleko lekutawuba kwangazuthi uyacala kuhleka nasi ngwaselisuku sakavuka udle ngicela sisithole encwadzini yaSamuel wekucala sibuyele khona kusahluko 17 sifunze lamhla verse 26. Davide wabuta lamadvodza labeme eceleni kwakhe wathi utakwendelwani umuntfu lotawubulala lomfilisti esuse lihlazo ka-Israyeli kona angisiye umprofeti kepha-ke kungenteka kunelivi lesiprofetho la asiyithathe indzaba. Davide azange abute ukuthi lo ngalwa nalomfilisti bese uyafa utawungcwatshwa kuphi akabutanga i-funeral cover kuthi labasalako nkosi yami batawusale batfolani utawungcwabeka kahle yini utawungcwatshwa ngiphi ngabhani embi kwekufa Davide wathi bona aphila ngisho ngani ngisho ngananga umbuto lo mbuto uthi utakwendelwani umuntu lotawubulala lomfilisti hayi lotawubulawa ngulomfilisti. Davide wabona umfilisti lobeka yinkinga lenkulu alihlazo wambona ayindlela leya emvuzweni lomkhulu than kumbona ayindlela leya ethuneni. Nasi-ke lesiciniseko lengunika sona kuthi ake sewucale ubale kusukela lamuhla njengalokuthi ngi-4 enyangeni ye-6 kuJuni ngo-2026 ma ungaletha sisombululo enkingeni lekhona ma ungaletha sisombululo kuGoliath lokhona noma lo Goliath usemangweni ku-community noma lo Goliath usebandleni noma lo Goliath useveni ma ungabala kusukela lamuhla eminyakeni lemibili kusho ukuthi ngaJune 4 2028 utawubona mangabe ungatfola sisombululo salo Goliath lojangazako lotatibonela yena njengaloku naDavide atibonela. Ngithi mine kuwe kunelushintsho lotawulubona lolungetulu kwetino lebe usolo uticele emthandazweni. Nkulunkulu usebenta ngetulu kwekucela kwethu nekucabanga kwethu. Ngithi kunelushintsho in the next 2 years lotalubona kepha lolu ngeke libangwe ukuthi uthandaze kahle noma uzile kahle. Lolu shintsho lutawubangwa ukuthi ubone Goliath alithuba lekuthi uthole umvuzo. Wena awusiyelo uhambe ugijimela lo mvuzo kepha wena utawusukela lo Goliath waze wamsukela lo Goliath. Ngithi story sakho sitawushintsha. Umthandazo wami ke uthi kwangathi uNkulunkulu angawavula emehlo akho usibone isichwaka lesijangazakho kumbe in your community kumbe eveni kumbe ebandleni bese uthi ngiyamsukela naNgoliath. uNkulunkulu emandla akhe utawaphelelisa lapho. Amen.